Ibwega ngukugwata ogeni kagitene gaka nikenda tumba kugatanira na ugwe kire kiugo kia mwathani. Ibwega no ntuba kwithirwo tunite kagitene gaka nikenda tumba kwithirwo tukigwana ata mwathani akwenda gutwira ntuku ya narua beta wa Abraham kanata na embonoki na imenyete mwathani ja mwonokia wotoro bwakwa ninko mukatha kinya kagitene gaka bithiri twende na kanya gakega gakukuga kiugo kia mwathani na ugwe na ndenda tugana kiugo kia mwathani ndene yukuria Joana 19 kuma mustari jwa 17 Joana 19 kuma mustari jwa 17 kathoma ichunche bikai alafu ngakugwetera manto jange jatonya tonete ndene au lakini ndenda turaithiria Joana 17 bibi 19 mustari jwa 17 Biblia ritwira atiri reu baratindika Jesu na araumagara akamatite mutharaba jwawe etite antu etagwa guntu kwa muruitu jwa kiongo na Kibirania ni Goligotha au nio bamwambire na ningi baramba antu baramba Goligotha 18 kauga atiri au nio bamwambire na ningi baramba antu bangi baire amwe nawe umwe rutererwa urio na ungi rutererwa umotho nawe Jesu ari gatigati kao. Pilato arandika kibao na kirandikwa iguru ria mutharabeni na Jesu nako kaandiki uju Jesu wa Nazarethi munene wa Ayundi baba ingi ni bathomaga kibao kau ni untu au Jesu ambirwe kware akwina ntora kabao kau kaandiki na Kibirania na Kilatini na Kigiriki. Athinjiri ba Murungu baria anene barera Pilato waandike munene wa Ayundi ukaandika munene wa Ayundi indi andika muntu uju araugaga oni ni munene wa Ayundi. Pilato aracoka aracokia uju arauga atiri uria mpandikite na nimpandikire. Askari bakuthiria kwamba Jesu barajukia nguo ciawe na barainganania tuthumba tuna nikenda baraiganania tuthumba tuna nikenda o musikali ajukia kathumba kawe ningi arajukia kinya rwambambio ruu rutari na rutumo rwatumi na ngora imwe tontu bu askari barerana tukarutamburanga indi turinganire nikura nikenda tuona ugeta naru untu bu bwathithirwe nikenda mandiko Jojo rajaria jaugaga atiri ni baganire nguo ciakwa na bararingira rwambambio rwakwa kura. Mutegeri wa Weru TV kagitene gaka angitire au tukomba gutegera mantu jangi kaberebere aria na ndenda gukwira atiri katurombe no ntubwa kiugo kia mwathani. Ibwega mwathani no ntubwa ruteto rwaku ruria twarikia guthoma kagitene gaka ndaromba mwathani tukiruga Biblia iriuga ruteto rwaku ruretaga umenyo kire antu baku ndaromba ruteto rwaku rukari jaruchio rugitonya kire nkoro cia antu baku mwathani ukomba gututethia tukombe kumenya na uria wonthe ondaithiritie aria onthe ari mwathani ndaromba nikendo ka mutethia gukurukira ruteto rwaku na kirundu aku mutheru akamutethia gukumenya na kuumba gukarandene yaku no tubakwithore Murungu mwega na rietone ria Jesu Kristo mwathani wetu twaromba amen. Ibwega ndenda kugana nagwe nteto chiegie kwa Jesu mutharabene na kinyago kwawe na ndenda gukwira ntuko ya Njuma kiri nthiguru yonthe kwi ntuko itawa Njuma entheru na Njuma entheru ni iria kiri nthiguru yonthe na kiri Kristo bonthe bomba gukungwira bomba guchokia mathogani jao na kurikana ngugia Jesu Kristo mutharabene nonto Jesu Kristo ni onjirere athurire njira Biblia kuga ni wa kiri baraba urite njira ya mutharaba Jesu athurire kujukia njira ya mutharaba nonto no ukwandiki na ni Murungu athurire njira ya mutharaba nonto riria antu batega njira ya mutharaba ni wa indi kiri babetikitie ni onya yetu
Biblia iritwire gatwira Jesu netikiririe kujukia njire mutharaba na una akwire mutharaba na arare ngarama yonthe na ikwenda oraithiria ntuko ya narua ya yo Friday entheru ni ntuko iria twinthe tukungwagaira ati Kristo na akwire mutharabene. Jesu teketire na koma, Jesu gakwire na arare ngarama. Na Biblia iritwira kagite ngakara Jesu akwire kana riria ambiro mutharabene yari season ineria Ayahudi bonthe bejaga Jerusalem nikenda bomba kuthia bagi kungwira kiatho kia Pasaka. Na kiatho giki ikiathondeki giki kinene muno nontu Kristo nethirite nkuma yawe niombete gutamba gontu kunthe ati Jesu Kristo Masia nejite na Ayahudi bonthe ibamweterete na antu bonthe beterete na ria baigiru ojo bonthe ibejere na wingi na kagite ngaka ibejere baragwata Jesu Kristo na kira giatumire magwata kabaigirwe uria akwaria na mantu jare akwaria jategwitania na uria atongeria bamathana betikitie kwa Jesu nombere kwija baramumena bara arakunyanirwa ni taure wije na kunyanirwe Judasi na kinya Peter aramukana na kagite ngaka ria twathoma kuri Njuma karukiri nombere gwikwa kiri munene weta wa Pilato na Pilato akomuraithiria na muchonkona. Biblia iritwire gatwira atonere yatia kinyarire kuria Kristo na hakuona atene yatia aramuikia ki Herode uria ukurika na Herode nenda kumuraga ari kana kanini na Herode amuria biuria na amuririe akienda aringa nyabiama. Herode aratigana nawe aramuchokia kiwe Pilato kairi na Pilato akomujukia arauga uti makosa akuona. Biblia iruga kirindi kia antu kiria kiojurite ntuku neu ikiombere kuga kikuja kwithirwo ti ati orona kiwe then turugurire Baraba utuchuririe muntu ujo Kristo na Pilato na ajukirie na arauga nandi ubwenda niu ararugura Baraba na Jesu Kristo aramunenkanira kiria antu nikienda omba gwita kwamba mutharabene. Biblia iruga kagite ngaka etire kwamba mutharabene nombere gwikwa mutharabene na araurwa na arathithirwa mantu ja manene muno na ja nthao. Biblia iruga aikirwe Golgotha gati gantu in a marketplace na aromba kuritwa nguo na araurwa mijerendi na arathithirwa mantu ja marito muno jaria twi a Kristo tutegaira na arua tukona gukurukira gukio kia Jesu mutharabene irio tumbite kuona moyo. Na ndenda gukwira atiri mutegeri wa Wero TV kagite ngaka kwira atiri athomi bathomete ndirathoma yukuringi ria antu bangi batitikaia kwina Murungu na batitikaia Jesu Kristo na akwire na arariuka na riria bakwandika athomi bakakinya bakauga kiri untu buria bukinyaga bukakiriga kiri rugono rwa Kristo ikuona ni Kristo Jesu Kristo gukua kwawe na kuriuka kwawe ikugutuma kiakiriga. Kwa hiyo ndienda kwira ntuku ya narua gukua kwa Jesu mutharabene na kinyako kuomba gukua kwawe monka akua ni imbie kumaanisha kiri bautu kana what significance kana ni importance iriko kigukua kwa Jesu mutharabene. Number 1 ndienda gukwira atiri Jesu akwire mutharabene ndikenda uwe umba kuona moyo ndikenda ajokia mantu jonde. Biblia iruga atari negi Pilato wengwa aramutegere aramuria biuria na Biblia iritwira gutio ntukinyamuriko onere bwena bu kwou aetherwe muntu omenya nikenda uwe ugita moyo na nikenda uwe withirwa urekeri ere mariaku kwou ntuku ya narua jayo kuri Friday like this day ni ntuku ira turikanaga atiri Jesu atakinyiritwe atombere atasukumi muntu kinyoreko kenda akwa mutharabene getikiririe nikenda ajukia mangaratania jetu menya jetu atujukiria kagite kamondera tega rugono rumwe I think urwandiki na WhatsApp na ndona muntu mwe akiugaga uria betire bara bakenda kuonania kwina muntu wetira adajukia murigo jonge na no Kristo ajukirie murigo jwetu nikenda tumba kuonoka kwou etere utima kosa athithetie. Tendo kuria ntuku ya narua Kristo kethira na akwire nontu bwaku no mumenyete nwithiritwo kithugania aririre araitonguo arathithirwa mantu ja marito nikenda wona moyo. Number 2 ikwenda menya atiri Jesu Kristo apart from Pilato atamonere makosa no tho na akwire nontu antu ibetikiriria rakua ndenda kwira atiri kinya na ajukirie prize nene muno na arire irire nene muno ugwe wale Biblia iritwira muntu achiara wa imwe ari omenya muntu achiara wa ari omenya
na kuma kiambiriria kana kinyoto gaitanaga koromana kana kamba menya jamba iria very tiny mtu ai mwana munini kinya we ukwati uju mwana nuonaga kinyake akiroma nyonto ngina koi kuona ni atia mwana aciaragwa kana tuciaragwa na menya lakini ore tugitana mbere itomba gukinya kuria raisi ati menya na tukomba gwitikiria Jesu Kristo ko ndiendo kwira atiri Jesu na arite uguribo nene muno amekulipia ndeni na kuririte menya ukeja kutha we ukombone bwa menya umba kutha in bondage umba kutha we mantu ne jako angaratanitie ndiendo kwira atiri Jesu Kristo iyo kuona akinenkanirwa nikenda akua na Biblia iriuga na etherwe muntu wa ibo arakuwa gikuo kia nthao arakuwa gikuo kina rwakairo rwingi muno igitare mwana kinyera ruga baba kethera kuombeka mpembere gikombe giki aina rwakairo rwingi muno iwingara menene muno no tionto bonge the highest prize muntu omba kurea ndene otoro bwawe I prize ya gukwira muntu ngi na Jesu na tukwirire na ikonania na rire garame nene nikenda ogwe ogita moyo ndenda kwira atiri gukwa kwa Jesu mutharabene ikwaretere ontu bungi bwo kurigaria nabu mbere kinyamba muike mutharabene kwina nguo Jesu ekirite aba muitere na bako mulita kwihutwa thoma aja tuona atiri nguo iu yale bata muno Jesu fashion in terms of yani akurukite into beyond the in fact nguewe babo ngwabo muraga ba migitangire nguewe bagana no tubwa kwithira ingwe mana sana ndendo kuria utubu witoni atiri Jesu Kristo mantu jara kamatite na kuonania mantu jara thera kamatite jetu ija kurigaria muno na ija maana sana kwa une nkwenda kwira atia ndendo kwira Jesu na kamatire murigo jwetu na ngueje Biblia iriuga irakinya ngwe mwe kwa na ndene etumi nene na nabauga batumba kumithigita atia batumba megitanga Biblia irembere kambira atiri baugire beranire atiri katukaringa kura baringire kura nguye Jesu nikienda muntu ule okaithira okamigwirira amejokia kwikuona ni atia kwikuona ni Jesu Kristo na kurukite nya fashion na kurukite mantu ja manene he is very expensive na ule okamwitikira akagita moyo jo Kenya na Kenya ndendo kwira atiri ndendo kwira utiontu Murungu atumba utiontu atumba kumba ndene otoro bwaku na ndendo kwira atiri kiri gukua kwawe mutharabene riria akwire augire arauga atiri it is over yamekwisha kiri gukwene kwawe augire akauga yani it is over akikinyo kinyale agukua ndendo kwira atiri riria akwire immediately ikwagire mundu nthigurune yonthe kuragia mundu jutoneka kairi na kirindi kia ugi ko undoge kingi antu barambiria komatuka barambiria kugea no ntuikugire mundu na gukugia mundu ndendo kuonia Kristo riria atindene yaku utura mundune ukeja kuthira utetikiritie Jesu Kristo moja muonokia ndene utoro bwaku ugwe mundune ori na riria kwina mundu kwina kwangaratana Biblia iriuga itona tukona maandiko jaitwira atiri uri otitaira njira cia weru he stumbles in darkness akaragitaira mugundune kou Kristo noe weru na agukua mundu jorojora na mundu jokojora nthigurune kwi pasia yale kiurune pasia ira yombere gwatuka yatukire kuma iguru monka gukinya nthiguru kuikuona ni atia ikuona ni atiri ke tuoneria atiri tuina access kokwa kwa Jesu mutharabene gwatwere ability na uwezo baba atwe gwita mbere Murungu gutugukurukira muntu kinyoriko ndendo kwira gwonthikirite na gwontegete kagite negaka ndendo kwira Kristo agukwa mutharabene nikenda ugwe wengwa umba gwita kiri Murungu mbere Jesu akwa antu bakurukaira through priest bakurukira na igongwana bakurukira na matuja maingi na arua twina uwezo muntu wonde ora witikitie Jesu Kristo ja muonokia womba gwita kiri mwathani wengwa wewe mwenyewe ituombete Ibrania alikuweka kwa we have been given ability kuthengera gitine kia unene twino shamba nikenda tugumbiria kiao igitenerea mithangiko kundi ndo kwira ntuku ya narua no witekire mwathani wengwa uyi nyomba yaku no urombe wira mwathani bwega ngucokeria nkatho ukamuromba mbere ne ora gutiomboka riko indi giku kia Jesu igiotumire pasia ire ere kanisene pasia ere ya thuranite Holy of Holies na nangi ndikenda muntu wonde oro gatonya kiri gutonya atumbo tonyo otheri ou no mwanka kwitha kwina procedures na aru agukwa kwa Jesu mutharabene gwetoni atiri tumekubalika itwetikirikite muntu wonde mu Kristo is a priest
You are a priest. You can go before God. No wite mbere ya Murungu, no ukarungama mbere we no kera Mwathani ndekerere mariakwa, no wite mbere Mwathani ukaromba onto, ukera Mwathani kiro kwenda. No urungamire family yaku, no urungamire antu baku, no getokera Mwathani I need you na inkwenda intervention. Kou na harua into kurigaria mono into kwiria twaerwe access ability ya gwita kire Mwathani nikenda tumba ku mwambiria na tumwambiria ari monokia no ndene otoro bwetu ndendo kwira atiri kiri gukua kwa Jesu again njoke ara kwira atiri kiri gukuene kwa Jesu ni atene ntwe kuonania ile ndo tuonania maandiko ijombete kujura ine tangasi na ne tabirietwe kagita mono ati Kristo agakua akeja na agakua na nyumentu ku ithatu akariuka kuma kiria ku kuhurire agukwa mutharabene. It is the fulfillment of the scripture. Maandiko jambira kiri Isaya atire ruteto rwa Murungu utiruru keja kwebera kinyarumwe uria Murungu augite ni gukathithika koguo keja kwitha we mwitikia ruteto rwa Mwathani mwitikia atiri uria ugite gutika kinya full stop gutiontu kinya bumwe pumba korea kuthithika ndene ya Mwathani uria Biblia kwa ruteto rwa Mwathani ota uria ijambura uria mbura yumage iguru igakinya nthiguru yaringithia nthiguru ititiga nthiguru ikari uria gukari ruarua gotirari na mbura lakini mbura yeja ikweja ntuko ikithirari nthiguru yambiria kugaruka kwambe ya green na binabi ni ruteto rwa Mwathani rukari uyu ruteto rwa Murungu ruijaga rukathithia Murungu ariuga ruteto rwa ko rutumo theri runchokera uria rukarire no mwanka ruthithie uria rubatere kuthithia tukwena arua ndenda gugu challenge kuri atire no tikiritie njira ya mutharaba no tikiritie Jesu Kristo ari muonokia ndene otoro bwaku uria wakwire atari na thina kinyeriko uria wakwire ni we uria wegoro na arua na Kenya uria okwire arire ngarama yothe. Biblia iruga aetherwo mtomeia aethwa muntu wotheri. Biblia iruga anikirwo mutharabene nukumenya na aria ambirwe Jesu ambirwe mathukaniro ne janjira katigatine kanjira aria antu bonthe beja baitegaga baimu mena area aramenerwa arathithirwa mantu ja aibu janthao na muntu uju atari na ngukinyereko no menye ndendo kwira atiri Jesu atakwire ari mwana munyi. Jesu akwire aina miaka 33 years nikenda muntu atikeje kuga akwire ari kakenke ari kana kanini menya ari kuwa maybe aina miaka minini antu balezeka bakawa she was atombete ko make decision muntu 33 years nomba ite kwithwa responsible enough kumba kurunga makauga I am taking it all ndiendo mejukia yonthe nikienda pumba kugitatia mpumba kujukia na nkamata na ile kuona kinya Pilato wengwa augire nkuthamba njera uni bwakwa ntena bwakwa ute bwakwa bulio no ntubwai na antu bonthe bara demand parera na katuka mwamba ndiendo kwira atiri ukathikira antu bombo kuangaratania muntu onde oro thinkaira antu no mwanka umekire antu nikienda antu ibo batumire Jesu ambwa lakini ikuandiki utu it is true ikuandiki lakini itikiria Jesu ndene otoro bwaku na agagutethia na agakumbanira bitikiria ndombe na ugwe tukia narua no ntu bwaku ithirwa atia Jesu Kristo na akwire na arariuka na arire ngarama eku omba kwithwa ora wina mirimo omba kwithwa wina ndoa kai wina mantu jako angaratanitie gukurukira gukwe kwa Jesu mutharabene numbite kuora ukambiria restoration family yaku nje kwikabua jara jonthe orombete Murungu jakomba kuthithika katurombe. Mwathani ngucokeria nkatho na kuneri rito riaku ibwega no ntubwa mutegeri wa Weru TV kagitene gaka twaririe mantu ja kwamba mutharabene kwa Jesu na gukwa kwawe daromba Mwathani ukamwe inya mantu jonde jaja mwangaratanitie mantu jonde Mwathani jerea atikumenya ukombe kumuthithia nontu uri Murungu mwega uria wonde watikitwe imbajua Jesu wakamatire mirimo yetu waetherua wameinya nikienda tumba kurekerwa wakamat wekirwe nkobie migwa nikienda Mwathani tumba kwa antu batharime daromba uri umutharime na no tharimi Jesu kuma narua itikia Jesu Kristo na agakwa Mwathani akamwathani na mwonokia otoro bwaku kethiro ti onoki uga Jesu mbonokia ndekerere mara yakwa ngwitikiria njire mutharaba ndikenda ngatura moyo na Mwathani akutharime sana uga amen Mwathani akutharime sana nete na mbere gukumbanira ukiumba ku make decision ya gwitikiria Jesu aetherwa mweya ndikenda tukababa agiru akamatire mirigo yetu ndikenda tumba kwagira. God bless you. Murungu agwike mantu jamega na wite na mbere kumwenda na kumuturira nontu we ni mwitikikwa. God bless you and God keep you. Amen.